dan ban truk mau tak dapat. Bentrok dengan tanah lebih. Saya boleh pilih siapa lo? Tapi dulu juga dalam dia lo. Politisi dulu, ini lo, Kongres dan politisi dulu, bukan aja IPP itu dah. Pinindar nili tum nono duhu BJP a party pen tiket ke Longdon ake hai sujolong par MC dulu nili tum pini ke wang bangke Borjan Development Committee pensi nitung alang lipan nang karcho pan ke wan lalo nili tung Borjan Development Committee apa na bangke nang li duna chin lo je ilitung India long bangke anutin ta bhuti pak yok mene lage party long isi kacirap dundo di kasi nitung bangke BDC long bangke nitung non 100 plus office bearer pen members do tang lo kasi nitung sita alang li phansi non dulu bangke support dun po Borjan Development Committee pen bangke sujurong phar phansi non dulu pen nitung ke support dun po athe alang li jung le li tung alam chithan sita nang li tung sini lo je ke dam tang alang MLC lo IM do bomahut alang li ki claim ke dam bangke Borjan asor bangke ani ngarong chen athe alang li nong het jong ingkan hini ki thom bak si dolang sita alang li sakuri ki pia bang Borjan ha warlong mene 50-60 bak le al asi lasot teng klote ilitung lason hekser alidar bangke itung ke pamanang po MLA sita lalu tentung ansu se itung dat Borjan chot alilo bokajan LA sita ting thur po si nilitung ning khelo asi nilitung bangke Borjan Development Committee bangke pen ahin bangke fully non du active election bangke sujurong pharmacy support po nilitung isi nili bangke kapahai ki hai bangke nilitung theklong ateng to te highway po sita muapi ke hai chot MLA chot sita pen sita pente pini yang hoi hangdun ji pulo tel hai ta percentage voter percentage ta dorkar det hai sila solong pulo te ilitung phan akko bokajan LA phanake me phan nili kachunung ri bake bokajan hau LA along ke do arak tung phan an so se mo tarik sirkep arni la pidong arjan long vote pipen la sujurong pharpan me sen abut pen pahai phan sinili chunung ri lo la lo pulo te mo high command pen sita alang phan pene ako arpu MLA chotchera pene arpu longdon lopote ali bangke ilitung dak por bokajan along itu arat atungsi longpo la sinili me ses bangke lalo je ansu se non ekdom mene kaddu kavita ke wang labi apen ka support fully wholeheartedly ka support phan sinili tung Borjan Development Committee hin pen sita message pikang tung lo nang litung hoi pe border asore